بله بینرین هجا جاری کردن ما خوش به ما گود سر ساعت دمی به حبر بن او دنوا 20 ساعت دوامین آ برنامه روجر ده بجاری امی به تایبتی تکیلداری روشتات کردستان ایران او باندورا شریحی یال سر روشتات ناوین او جهان امی به ریا میوانین خوین هجا نقاش بین چما جبر کو ایدی شری لروشتات ناوین ایدی در بازی هفته خویا سیامین دبل لجهه بداوی بنا شر لی بجاری انین شریه کو هی هنا جی برفرهتر او گشتر دبل نخواستم تنگا و هرمزیا کو جالی ایرانی و حادیه گرتن و جاری راست باندور لسر آبوریا تواهی جهان دیگه هم وقتی ویه که اسرائیل جراگاند کو پلانه کاویاش بو سه هفته دنیا شر هنا هيا گلو اف یک و شرحی هنا برفرهتر او گشتر بکم هم وقتی ویه که گلو آلوزیا هی و د عالی دیپلماسی ده چاره سر به آنها پرسن سرکین کو تکیلداری وی که هنه امدنا و 20 ساعت ده جمیوانین خوین هجا پرس بکین ده اوجیم پشتی بنا بر بله بینرین هجا گوتم مد نوا 20 ساعت تا دومین برنامه خو روشف ده به تایبەتی تکیلداری روش هلاتی کردستانی او هر وها باندورا شر ایران اسرائیل و امریکا یا لسر روشتات نامین او جهانی به ریا میوانین خوین هجا بو بینرین هجا را پار بکن جبو 20 ساعت جی دو میوانین مین هجا هنکو یک جوانجی قندیل هاوشار اندام کمیته پژاک نروژیم شواتا خوش به حوال قندیل سلاوره شواوی خوش به و هر حال گلم آماده دکتر ویسی چیال لکولینر او اکادمیسیان دکتر شواتا خوش به بله بینرین هجا اف هر دو میوانین من هجا امی اشف د ساعت خویا دومین یا برنامه ده به تایبەتی پرسن سرکین تکیلداری روشا هی امی هر دو هم بکن او حول بدن تکیلداری وان مجارانجی و بینرین هجا بکن خودی آگاهی امیش گل بریس قندیل دست پی بکن حوال قندیل نه چاوی هر کسی لسر ایرانیه چاوی گلی کرد لسر روش هلاتی کردستانیه اف روشا هین اف شری هین و پیش بینی دیگر گلو روش چیه با کرد و کرمانجی اگر کنجمه بیشن سلاوره جاری که دنیش بان هوا و بینرین وی هجا یا راستی شرکو یعنی بری دهات تخمین کرن دنابر دولت ایران و دولت اسرائیل و امریکا و نزی 16-17 روز دست بکریه و دمی کو درباز بو حتی نه گوری امریکا دولت امریکا یعنی هری دوای و ایواری بلاف کرد زیاتر 7000 هیرشن یعنی برفرح سر ایران هاتی کردن سر سازین دولت و سازین حکومت دامودزگین حکومت بتایبەتی عالی عسکریه یعنی روش دیچ چاوا بچه بر و کوبه بچه از دوی باوری دم اف شره دی دریج ببه دی برفرح ببه دی بلا ببه جبر کو یعنی نه توانای دولت امریکا هیچ به شر پاش بکشینه نجی دولت ایران یعنی چه توانایی که به هیچ به شر پاش بکشینه بله دکتر ویسی از بیم لگلت جاری کردن جی سما بله باور دکیم تینا پرزیکی که ما تکنیکه کو حتی ولی ما پیوندی ها من لگل دکتر چه دیکن حوال قندیل من لگلته هما بمینن به تایبەتی ما گوت یا بالا گلی کرد لسر روشلات کردستانیه پرسا خو ما یا سرویه که جس وساب کیم بریا کام در بازی تام دتاین تکیلدار روشلات کردستانی ببین لگوری پیش دیتنین و اف شریکون ها پیک هاتیم ایران خو باش آماده کربو یا گام بشین امریکا و اسرائیل د استراتژی خود شاشتی کرنه یعنی تخمین من ده شاشتی کی علی امریکا و اسرائیل یعنی استراتژی خو شاشتی کی وسا نه خو یعنی د دمه کی پر کورتا از من ایران کته دست یعنی هزن امریکا و اسرائیل همان از من دست وان دو دولته لی ولات یعنی ایران بگشتی ولاتی که مزنه جغرافیا که مزن هي و دولت ایران حکومت کمار اسلامی یعنی 47 سال کو درباز بو حتی نه تابی یعنی مصرفی که گلک مزن خو یعنی عالی عسکری هاتی کردن یعنی گلک مصرف کریه و ام بجنوی شر به 2 روز به 4 روز به 5 روز خلاص به خلاص نه به اجبركو يعني حكومتك جو اكو د تهران ده هي د صلاتك د تهران ده هي
وایە ڕێبەری وی فقهی ئەم بێژین دینی دوێ شەڕێدا هات کوشتن لێ حکوومەت دیسان خۆ دەدومینە حکوومەت دیسان دخوازێ بەردەوام بێ ئەگەر ئەف شەڕە بەیانی تەنێ ئالیە ئەسکەریدا مێزە بکەین ئەگەم بێژین ئالی ئەسکەریدا درێژ زەمان ببە دێتا بدێ گەلێک زەمان بەوەنیم بێژین دەوڵەتێکی وەک ئەمریکا ئیسرائیل بخوازن پرسکرێک ئالیە سەربازی یادا ئالیە ئەسکەری هەل بکەن ئەوەی زەمان گەلێک بە ئەمە ئەس دەبێ باوەڕی دانینم ئەف شەڕە ینی بە شەڕ هەری دوایی بە سلاح بتایبەتی دناوبەر وان سێ دەوڵەتە خلاص ببێ ئەس دوێ باوەڕی دامە دەمێ پێشتا تأثیر و ئەتکیە خۆ سەر جواکێ دکە ینی شەڕ بێ ئەتکی نابێت لەسەر جواکێ و جواکێ میسیۆنا خۆی دیرۆکی لە هەمبەر دەوڵەتێ بکار بینێ بله دکتور ویسیاس بیم لگلته جاری کردن همه بشم شواتا خوش بم و به طیبت کلداری اسرائیل گلک پرسین میین که هنم اما دخوازن جتا بکن لی دست بی که ما از بشم شواتا خوش بم زور سپاس شب خوش دکتور اسویه که شتا پرس بکم ها ایروژی اسرائیل را گاند کو پلانه که بیا شر آج بو سی هفتین دن هنه گلو اف تشتا کم جه فیلم بکن چیه اسرائیل و شر دربازی هرمی نو بکه آنگام بجن شر و ئاستا وێ هین دژوارتر بکە بله یعنی ئاراسی وەختا دەستپێکێک گۆ دەست بە شەرکردن دەستپێکێ پلانەوە نەبوو گۆ هەیە ینی 6 هەفتا نەها بەحسکن هەیە سێ مەهاژی دبەهەڕێ ji ber گۆ ئەرمانجا ئیسرائیل ئەvê گۆ ینی هەوڵ دەدن گۆ ڕژیمێ بخن ناخوازن یا ڕژیمێ بگو هەر ناخوازن ڕژیمێک بریندار بێلن و دبێ ینی هەم ینی گۆ دبێ لەسەر عەردێ ji ber گۆ بهینا دەردۆرە چند هزار هدف وان هنه گو هینا لیدن الى رژیم دن گو رژیم بهل وشینن و او شرط گو ملت قال راب سر بیا وان شرطه آماده دبگو جاردجی عسكر سر عرده دب يعني ها امريكي در دوره 2000 عسكر دبي خو وصل نزيكي هرمي بوي قد بسر وصل اوبراسيون كي بگن يا سر او گراوا چارك ياجي وكيده جي ون نقطه واني تايبتي اي گو تثبيت کرنه اي گو اورانيوم بگن ياجي اي سركش مروي بريا خدي بريار يعني جبوي دبگو يعني اراسي دبگو شر يعني برسبكتيف اسرائيل گو شر بدومه حتى گو رژيم يعني ناخذ الرژيم بريندار بهله نهال اورشليم من اسرائيل بحزاره مروف بمليون مروف دبن عرديده او يعني كفس غناغا وجبو موشك اوان خوفت شير وخو باريزن وقال لك جيان براستيجي بدكر وصا جهف يعني او جيان انما يعني براستيجي جيان اوان تبلها بويه لدبيجار دجي ام فانا حما تحمل لكن بشرط يقرشن بكبه وجبو جباقه اساجر بشقرتيا الشردكه يعني ارمانجا اسرائيل الرجيمي يعني رجيمي بقوه الرجيمي براستيجي تمامی فلش بکه گو پشتی 5 سال 10 سال دمک ده یعنی پیش روزی افرجم جار را نب سرپیا یعنی دکتر وسیم هذا بگو شرط که به استک گو ایدو سر اردیجی ایریشی بکن تایبتی امریکی ایریشی بکن و وکیده گو وان شرط آماده بکن گو جواکا ایرانی گل ایرانی را سرپیا گو را سرهلدان یعنی ارمانجا اسرائیل همه او گو گل ایرانی را سرپیا و وی شکلی یعنی دب نقطه و بگو مگو جه نقطه جدا وصاب دیارجی اپراسیون بکن امریکی دباوریا مده جودات فکرین او یعنی دبگو امریکی با امریکا به دبن دوره چند روز دوره هفته که دبید امشر داویر کن اگر بس چه به یعنی اوجی ما او وسان دیاری هي يعني تشت خوازم فربيجم تشت خوستك اسرائيل وخوستك امريكا ياجي سياسه امريكا تشكس كورديناجي بيبدور دكن قال لك جانا وسان حقوقي نابدر دكفش برغو امريكا يعني برغو انجلا بترولي ومثلا او جراب او حمص بوغازا جو هاتي قرتن مثلا او كاريك باندور لواند به و كارين هاش ناتو خوازه دولتي ناتو او خوبا يعني ناخذ تبرير بافشر نشر ناتو يعني قال لك وسا برسكريك در كيفن جبو وينا دباوريا مده وافشر وسا يعني امريكي بروجي بيج قارب إذا شرب داوي بو وهبديتنجي وصا هبديتناجي بأي رجيم رتشيت كله إسرائيل أرمانجاوي ناو جو رشر نهاب داوي بك حيا نتشي أرمانجا خوي داوي جو رجيم يا بجوهر يا بهلوشينه وبدرك بوج بك جو يعني أرمانجا إسرائيل بجو رجيم بيجوهر بل نهاد دنوا قطني بري دكتور دنوا قطني تشي درباز بون يعني يك وصا دخوازه يك دنجي لغوري برجوانديان اللي تماشا ديكه قالوا دباكو ام بيجن دولتين يك بين امريكا
اسرائیل دناواری ده بهلاش بوان آرمانجان أخبارناكم أو بكم بهذا الكوردينات بكم أخبار يعني وساقوا أمريكا يعني إسرائيل تاني بهل وش أخبارناكم أو تشبه ل يعني تنافوند أو دانو سندنها هي أو بلشون ديان بنقولها بدود كيف إذا يعني أخبارهم وجارد النقاش بكن إذا جراني يعني جبو أمريكي برشون ديان كذا يتشما خوازن شرب بشكل كي أو بكن وساقوا زوب داوي بكن جبو مثلا باندورا ويني أبوريج برجونا شرشري عسكرتن إيه أبوريجي إسرائيل يعني امریکا زیدش بو برژوندی خوی آبوری و بو برژوندی خوی انرژی کوبراستیجی وسا گرانیا خود لش بو اسرائیل مثلا هبونو تنبونه اش بو اینا اسرائیل هاود ده گو رژیم بگو هرتن و يعني واقعي جوشورشي دركبن أزبارناكم يعني راسي أفشر دست بيكر إنه يشاب داوي بكس نزانه. بوي إنها أمريكا در بيت يعني تشيجو شاب من يدر تكت تشيجو مش أمريكا وترامب وجارد نونري حكومته بهيزن قالك ناقوقي در دكبن لوقتها إسرائيلي داخل هالوسطة وانقلق زلال رجل مباني وانا مروي إيه بردفق أرتيش إيه أندامي حكومته يعني قالك زلال جبرجو مثلا نتني بجوان مثلا إيراني مثلا لبنان يجي مثلا بإيران بكبر لبنان جيت كبر حشاب العراق جيت كبر تبي مدرسة إيران جيت كبر جبرجو أرمانجا شر يجي أو جوجو تبي وسا وانجي هولي راكن يعني ها مثلا حزب الله دز إيرو سيرو إيريش إسرائيل لك إيريش نها إسرائيل جبو أوبراسيون سر عرضي خو عمادتك أو هرمي قالك هرم وسا خو بقرب يعني بدس خو هلا عسكرية لأتاليا تالي مثلا إيران يعني جرك إيران جو رجيم إيران بيجو هردنيا شيء رجيم بفرشه دوي دريده إذا أو تبي مليسي وان وكيلي وان أو شيء يعني هلوشن يعني جبوا أول من دنافوان دانوس أن أمريكا وإسرائيل دانوس عندن هي وساو ندان أسبار يعني سلسلة كوردينات كن إذا بتشاوي و يعني تبقوا أمريكا شيء قصة وسام تشي ناقف وسات بيجد تبقوا نقول إسرائيل يعني أو بيتر أي شيء خو دجوارتر بكن وجهه النقطة وسات تايبتي وهن أوبراسيون أصلا عرضي بكن وشرب بشكليش بدومه يعني شد بدأ مرك على وسات جيفين بكن قالك شيء ندياري هنا ويعني روجي بيش شو بكس نزان أراستي برجون هالروش مثلا بترول مثلا أبوري قالك بان أنجام خو وسا قالك خراب سر أبوريات جهاني در دكبه أو جي أو شر خوازم بشكل إيش كنترول در دكبه بشكل كي لجالي جد هاتي داوي روجي ويني داوينه ويعني أو خوازم جو أو تبي كوردينا وان إيه باستاري شورشگری أو باشي واني بوليس مخابرات وانا حما جارت وانا اس ايجو كوردينات كن وانا بفلشين جو صبي كوردينا وان بهلن وبشكلي جو الوزي دركب وملت ايراني قال ايران راب سربيا وبشكلي جو يعني شر بيش خباش بكشين جو اذا قاد صح شر ايراني ايش قال ايراني ربهن جو او راب سربيا او تقرب نبن او جي ايرو دوه ايرو او يعني او تشروسكي هنا نشان دان لبراستيجي تشخص أو هنا وسا براست تشكوسا جبراستي رابن وسا ردانك وسا مثلا شيء أو شيء برسي. بله. هفالقة دلس ورم لقالت السما فيكي جواجي برزبك مش بركو هون راست هم بالصالون بإيران ردناباتي كوشين دنا جبر بيه كيجي برسال كواز دخوازم جواجي بكم دماكو أفشار دسبيكر ودا هون جيل بندي بقى شريكو دسبيكر يجبو جوهرتنا الرجيم كمرة إسلامية. يعني ما برجي تخمين أوي شرعي كربو أفشرة شرط نابر يعني هزن إمبرياليستيك والهرمة تخازن نفوذ أخوي أمبيجين آبوري نفوذ أخوي سياسي بهز بكن بتعبتي بشتي صالح 1990 أمريكا يعني خود دنمكرني كده دروشرات نافين ده يعني دسبك العراق بشرايده الولات اندي بشتهري دوائية او بهار عربية كتشبو رنگبوي بهار عربية هدي خواستن بگوارن دستوردان دناوار ولاتا کرن يعني گوريوي مروفا وان ديرو که 30 سال 35 سال بري لبنره بلي ده تخمين کرن كو شركي وساجي لهمبر ايران بكرن لهمبر دولت ايران بكرن لي اف دولت يعني دولت ايران بخو یک سببی و شرعی یعنی برکم ویش بیر نکین تمام یعنی علیه کی هزین دروت خوازن دستوردان لهرم بکند خوازن دیزاینی که نو لهرم چه بکند خوازن سیاست خود دارجن به خوازن تفرقه یعنی ام بیجین جوازی دناو بر
گلات چێ بکەن شەڕی گەلات دروست بکەن شەڕی ئیدۆلۆژیا دروست بکەن ئەو ئالیەکی مەسلەیە ئالیەکی دنێژی سیستم و دەوڵەتە مرکزی ناوەندیەک و سەر دەسەڵاتەیە ئەو دوو سەبەبی هەیە یعنی سەبەبێکی وی یە ئیدۆلۆژیکی هەیە سەبەبێکی ویژی سیستماتیک هەیە سیستمی سیاسی هەیە ji ber vê du sebebê yanî dihat texmînkirin ev pirsgirêk di navber wan de çêp bê û bi rastî jî alternatîva wan nebe çareser bikin duayî de herî duayî pirsgirêk bi şer çareser bikin pirsê xwe bi şer çareser bikin yanî ew dihat texmînkirin û ez di wê baweriyê de me ev şere yanî di duayî de herî duayî ev pirsgirêk di navber wan de çêp bê gelên bi rastî jî yanî bi giştî gelên ku di nav Îranê netewên cuda di nav Îranê ew ê gerek misyona xwe dîrokî bilêzin ku bi rastî ne hêzekî derve bikar bêt yanî projeyê xwe xwasta xwe siyasî li ser 9 milyon însan ferz bike ne jî alêkî dî deselatdarekî li Têranê bi dîktatoriyet bi em bêjin siyasetê înkar îmha siyaseta tekbu'dî tekkutbî bixwaz bê civakê bixa bin rikefê xwe de yanî em vê ji bîr nekin rast e şerekî aliyê em bêjin Amerîka û İsraîl li hember dewletê heye ama şerekî dewlet jî li hember civakê heye yanî dewleta Îranê û hikûmeta Îranê bi resmî bi taybet piştî şorişa jinjiyan azadî li hember civakê şer kiriye yanî em ji bîr nekin vê serhildanê duayî de tenê di navber çend roja de bi dehan hezar însan kuşt yanî amarê ku dibêje zêdetir ji 30,000 însan hatiye kuştin ji wê serhildanê de yanî dewlet hikûmet ne alternatîvî wî bo çareserkirina pirsgirêkê hindirî ê civakê nav coğrafyaya Îranê heye ne jî bi rastî siyasetekî wî durist heye li herêmê yanî tenê xwastiya hikûmeta xwe deselata xwe û îdolojiya xwe bihêz bikin niyetê wî tenê divê 47 salê ew bûye zêdetir ştekî dî nebû bi rastî دکتور ویسی اس د نوا گوتنی خو دجیم قلاویه که کر به تایبتی دخوازا اسرائیلیا گوهرتنا رژیمی بو رژیم کمره اسلامی بو لی اس بو سپرز بکیم اگر کوهات او اف رژیم کمره اسلامیا ایرانی نهاد گوهرتن گلو وی جاری و امریکا و اسرائیل چ بکیم یعنی دنوا جواکه د دنوا روشتات ناوین د چون بکار به حوال بندن خو بده راضی کرن بله يعني زادن مختار رژیم بگوهرن ارمانجا اسرائیل تایبتی امریکا جی گو رژیم گو حکومت ایرانی به گو او حکومت دوستی وان به یعنی تشی خوستکی وان گو پیک بینه و مثلا و قافال هم بروان قافا در نخ پیش وقت مثلا اتمی نوکلری وان سلاح پیش نخ مثلا او میسایلز او موشکی گوسا حد 1000 کیلومتر درن وانا پیش نخن او ملیس وکیل گلتوی روشلاتا نابین وقت احتپوت بلاف کربون پیشگرتیا وانا نکن گو رژیم کوسا به گو اسرائیل کار بکو برژوندی اسرائیل يعني خدمت برژوندی اسرائیل سیاست آوی ده بکاوش چرچوا پیمانا ابراهیم ده گو به هر اید دار مستندن هبه تجارت هبه به هر کار بکن لدیجی تروری به هر کار بکن مثلا انرژی به هر کار بکن یعنی خوازن رژیم کوسا زاد انها اسرائیل پیواژا گو 2020 دست پیکر گو پیمانا ابراهیم امضا کردن شون ده خواستن وی پیمان ذاتن امارات و به عمان دست پیکر و گلک وق ماروک و گلک دولت تبلی و سودان تبلی بون حتی به قزاقستان تبلی بون حتی اندونزیا خواست تبلی وق جبهه کوسات خواست مینا برفره بکن و دوی چرچوی ده برجوندی یعنی تبی روشلات نابین بگوهر یعنی او تکلیه گو سر دشمناتی هبو گو وق تبتي ايران يقول الحمد لله ميليسيا خو بلاف كربون او الحمد لله قافل سر هم نتن لهم بر اسرائيل هم بر دولته يقول فيجي الحياه اليمن دي جوان قافا او بكن يعني برتراف بكن وشبوي توازن جوسا شلاتا نافين شيب يقول نتنياهو 2023 بشي حتى جوت ما هي افتش جوجا من روشلات انابين تبي بجوهرتنا روشلات انابين او رجيم جوجوان قافن وبونو تنبونا تخبن خطر جواناش هولي راكن يعني مثلا بشكل توازن روشلات انابين ديزاين بكن وش بو كرداجي قال جرين جو هله يعني جو كرد قاربن دور جي خو بكن ولات جوليجيان بكن د تشرچوا بيفاجيا اشتيه د جو او دولت وخدا دولت جو حكومت جو نوبين جو او دشمناتيا داویات دشمناتیه بینن و تایبتی جی وقت چرچوات ده سنترال زیده
فدرالیزم ده قدوه چرچوه ده کرد کاربنجی خوب استاتو خوب بگرن و اوشی هلوست خو بتایبتی لهمبر اسرائیل ولا زلال بکن انها اسرائیل مثلا كرد لقالك مثلا كردال هم لسوري العراقي الايراني وقت سنتراج خرد بينا بيقول ناس جبر قوختا كرد لويدا خودي هيزبن ومركزي يعني نا دولتي قلنا مركزينه قد ويدا تجي بكرن او قارن هم هم حكومتي يقول بايتختين ال طهران لبغداد والشامي وانا قارن بالانس بكن وهم جي قارن تكلي اراني دينن جو جبر او دجمناتي دجي جهويا او انتي سيميتيزم دناف جفاتا كرد تنيه يعني او دجمناتي كوساغو ديروكيد نا قال ناو دولتي قال عرب واند الهمبر اسرائيل وقال جهوهن ناف كرداتنا يعني جالي كده بشكل بيمانا ابراهيم قال لك ارانيه وبشكل خوازن هرمي دجمنا راكن وشينا دجمنا دولة حكومة قدوس بن دخل بيش وبوان كار بكن بوان تكنولوجي شيء انرجي وقال كيلي دده لأمريكا تهديد ياجي قافا مزن دولة تقدر دكبش برقونها لإسرائيل قال لك دبيجن حتى روجانا سر داخلن دبي قو إيران جيتي كار رجما إيران أمولا أمتك ببن دولة ترك وميليسي واني سني وجهاديس إيد تشرشوا براي مسلمين ده وان برورده كانت بأولهم برمقاتن وتركش خوان هولداني دولة ترك أي أساسي شيء أون لإيراني مثلا شاليك بإيران فلسطين ناهي إجبو إيران رجمنا كبه إجبوه تكليه خو أو تكليه جوسا ستاتو كوي جو بسدان صالان هن بهرت ماشين وناب ماشينن تكليه قصب يعني وقت سني وقت شيعة أو وقت ديروكي ناقوقي وشر نافان شيء بيجي ل إجبو برجونديه خو جوسا بهر يعني كلكا هبدو شكلي كي هفر كار بكن وادجي جو إيران رجما إيران نك وقتا إيران رجما إيران دولة تكحرتم همبر أوروبا وأمريكا وحتى إسرائيل يجيب كارتينه يعني إجبر جو إيران دجمنه دولة تكتب بوا أز قارم همبر إيران أو بالانس كيتشيكم لوقتا دولة رجما إيران بكبيد بيصيب دولة ترك نامينه يعني ترك خوش ولا لازمي إذا يعني قالك جرا أمريكا بشكرت دولة ترك دكير بري جبو مثلا جبونا جهاديستا انها الهمبر ايراني بيسيام وصاب دولة ترك هي اللي وقتها دولة ايران تدبك دولة ترك لواز دبيا راسي او دكتور وهنكاري دبكار ببورا دكتور شيء وقت جبهاغو امبراطورياغو ايرانياغو بلاف كربون او تكره ايد الدولة او فالاتيا دستلاتيه و دولة ترك داغر دريا ميليسي خوده قبل سوري وساكر العراق جارده وصل قال مثلا عسكري وان حياسي 10 كيلومتر كتن هندر وصاد او فالاتيه جو هبن في داعش دوله تقدر ونهاجي الايران دريا السريه ازريادك او فالاتيه جو در كيفن وبتبتيش بو كرد روشلاجي قافه مزن تهديد مزن دوله تركنا رجم ايراني دباور يامد يعني رجم ايراني بخدا كتي وذاتا اذا او دفلش اذا وسا او هيزاوي هوائي او زيداجي ارسي نما هي ابوريدت هلا دربك مزن خوار يعني فلش يعني فلش بو ارسي جو اغربس جي تشبت بوريامده جو قال ايراني راب ويفلش بكلي برسكريك دوله ترك ايريش بك وهم جي هوا ايريش بك و الروشلات كردستاني والسر آزرياد أو ناف أدبارهم 2020 جارد أو قال لك آزرين هم بالكردان راكرين الأرمية من هرما أرمية راكرين سربيا يعني دولة ترجع لك رول خراب دليزك ويعني حياة هاود ديجو رجيم بسكنه أو مجبوري هم كس مجبوري ويبد دولة أمريكا وأوروبا وجو الرجيم بكافيجي جار دولة ترك ورده قارب بيجيش خور بكري يعني جبوي مرة بالي بكشين سروي بخوجرين دبين. اگر دکتر ام بجین هات او رژیم ایرانی اویا کمار اسلامی نکتوی چابه و دبی حبونا اسرائیلی ولات هفکار حوال بندن آمریکایین لرشتات نافین و روشان بچاوی به يعني هو مثلا هولدان او نقول رجيم يبقوا هنقول رجيم نكفي الرجيم بشكل كي تسليم بقرن والرجيم قلت يعني الرجيم نها قال لك مثلا دو انه نرى اسرائيل جو 6000 هدف هني قالك هندري سي حتى تشار حتى ملوان هدف اخر يعني بدك الرجيم وصا بين روش كوسا جو الرجيم هندري حد 10 صاله 20 صاله ني سرخوا الرجيم كوسا لواز مينه بوش مينه وقت رجيم الشارع
قلنا هواياوي هي هيزاوي هوايتنا هيزاوي بحريتنا ابيتنا واذا الرجم بهدر ياخذ قريس كده باس بيقولها مثلا ها حتى او جرافا جه جيرد بين هي او بيستدينو او بترولا ايراني سرور در دخواز مثلا امريكا نهات خوازي او جي عسكري دوه بير جي عسكري دان نهات دخوازن حتى عسكرا بشينوي دري جي ابوري بترولش داخل مدس اخوا يعني جو رجم جي حر هيليده وسا داخل روش كوسا جو براستي فلش پوش به فلش بنقارب ايده خو او بك يعني دورا تاخن چمبري دور پیش بكن دهلا ابوريده و بفلشينن دهلا عسكريده جارد دهلا تكنولوجيا يعني او هوايه او ذات الخصب الكنترول اخو و بس جوصا سر عردي بمينه يعني جوجوان نب قاف نب التهديد يعني قفتا تيلا ميسايلز دي بروجرامي بفلشينن او جي ميسايلات شتكن وانا فرستين ندني وحر دربي جو ليدن حر جو ايران خو رجم خو وصا بكي نسرها بدو جو ليدن وصا هول بدن جو وصا لواس بمينه يعني جو رجم جو ني جو هرتنجي ني رجم ني جو هرتنجي و او دريا ميليسي خوي و اي باراميليتير و اي باستارا دو خو بباريزي جو رجم ايده هرما خوده جو وصا نقارب خو برفرح بك يعني ذاتا استراتيجيه الرجيم خميني جو براستيجي بسالات مشان يجي او بو جو قاف السين قاف ياجي خطريه جو نزيك السينو ريوينه دور بخه او جي دريا حزب الله دو ساكر ريا حماس حوتياده جو اذا او تهديدها هنا اذا جبو اسرائيل طيبتيش بو دولتي او غولفي او قاف چينبه يعني لو الرجيم يوصل لواز بكن جو رجيم تجاش قريزه در نكبه وحتى جو دباوريا مد ندري سيسرا در رجيم نامين يعني نها جو ندري حتى كما جو نهل وش ندري يعني ندري حياه حكومه حياه ترامب اوي ده بيجو رجيم وصا بيجو هرن يعني ملت راب سربيا او بك يعني به الوشين دباوريا مد قال جرينج جو كورد هذه كرة آماده بنج بويت شيء وقت جو هما يعني أو فرصة شيء بيجو مدحلة بكن وآخر روشلات كردستان جو ديروكي آخر كرداي بابو كالي كرداي جو قاربن وآخر كنترول بكن ويعني أو دسلات يا كردا سروي دري هب يعني أو يعني قال لك فرصة جو دروجا بيش بوريا مدوي دركم يعني إذا أو رجيم بري جو بري شانسال أو رجيم أسبور بله هەواڵ قەندیلتوێکێ چاوا دەبینی بەتایبەتی توژی بەندەیەکم مەسەن بژین ئەمریکا و ئیسرائیل vê rejimê bixwazibin lewaz bikin lê ji kokê ranakin û bi taybetî divê rewşê de wê stratejiya hêzên Kurdî di İran û Rojhilatê Kurdistanê de bi çawayî be. Ez divê bawerî de me ew pirse zêdetir dizivire bo hundirê Îranê yanî eger em bixwazin pirs yanî bixwelibînin bi şevazekî musafirskên Amerîka û İsraîl dixwazin hikûmet nemîne tabî ji roja yekê dixwastin wişte nemîne yanî ew bikaribana hikûmetê ji ortê rakiribana yana hikûmet nemaye desalat dewletê Îranê ji kok rakiribana yanî wî tiştê dikirin ama em vê pirsê bixwelibînin yanî aliyekî dî gelo hundirê Îranê rewşa hikûmet çawan e rewşa desalat çawan e ez divê baweriyê de nînim ku yanî rewşê ku niha çê bi giştî nav Îranê de hikûmet bikaribe yanî zêde serxwe bisekine heta eger ateşbes jî bêkirin aliyê hêzên yanî Amerîka û İsraîlê li dijî Îranê ez divê baweriyê de nînim hikûmet bikaribe xwe bidomîne ji ber çi ji ber ku ya yekê baweriya civakê bi xelkê bi desalatê nemaye yanî ew desalata ew hikûmete meşruiyeteke wî ê siyasî li cem civakê nemaye ê dû li nav hikûmetê bi xwe hêdî hêdî em bêjin firqeyê cuda çêdibin hêdî hêdî em bêjin wek dibêje ya darman çêdibe çima ji ber ku yanî ew hikûmete nikarî wan biparêze nizama wanî serbazî nikarî biparêze ê dimîne tenê beşekî wî ê îdeolojî beşê wî îdeolojî jî eger em bêjin şer jî bêseknandin ez divê baweriyê de me piştî vê şerê şer jî bêseknandin dê civakê wekî min destpêk jî got mîsyona xwe ê dîrokî li hember dewlet û hikûmetê miqarbîne aliyekî dî jî yanî rewşa hundirê Îranê êdî wek berê heftê Oktobrê nîne ya da em bêjin wek rewşê berê şerê ê niha rewşa Îranê berê şerê nîne ji ber çi ji ber ku hêza dewlet û hêza hikûmetê
گوهرتنی عسکری تدا چی بوده گوهرتنی سیاسی تدا چی بوده و لهندر جواک جی هنه گوهرتنی جدا چی بوده مثلا تنها بر خوب دی کرد هاوپیمانی کی نامبر خدا چی کرنه هزن سیاسی روشلات کردستانه هاوپیمانی کی خوی سیاسی یعنی چی کرنه ام بجیم بلوچ بری کردا اوجی هاوپیمانی کی چی کرن عرب جی به هری دوایی عرب مل اهواز وان داره اوانه جی هاوپیمانی کی چی کرن یعنی وانه دم پیش را اگر گوهرتنی جی چی به خلق د سر لنگی یعنی راب سر لنگا و سر هلدان لجی حکومت و دولت بکا از باور ما وچته جی چی دبه و چاخه یعنی روشا اپوزیسیونه ایدیته گوهرتن یعنی اپوزیسیون میسیونا خوی ام بیجین پیویست ایدیولوژی لهمبر حکومت و دولت بکار دینه جبر کو دولت اگر نخوازه پرسکری بالی سیاسی بالی ام بیجین دیپلماسی چارەسەر بکە و سیاسەتە ئینکار سیاسەتە ئیمها سیاسەتە شەڕکردن و قڕکردن بدەمەشاندن دەتابی پاراستنی ڕەواژی دفاع مەشروعژی لە هەمبەر دەوڵەت و دەسەڵاتدارە بێ بکارانی یعنی ئەو پۆتانسیێلە یعنی هەم دی کوردادا هەیە هەم یعنی گروپێن جودا جواکی ناو ئیرانێدا هێدی دەردیکەون يعني أذكر موسى برس بدم بله هفال قدر دمی اسفوسا پرز بکیم ها وگوت یا شغالین هزین کردی هفهمانه که هزین سیاسی ین ایران کردستانی راگهاندنه لعالیه باشور ایران و عالیه وی روشلات جدا مکان تماشا دیکن و دنوا گوتنی و دژی در باز دبه هفهمانه هزان هاتیه راگهاندن یعنی دنوا بروان دژیم بجین کومبونایت خواری خستن کرنه که اوی دمی پرسا کدر دیکه و او هفال قندیل او رژیم ایرانی خواه چون حتی ناصر لنگان باشنا بیسم قصر افریقا دنگی و باشنا یمن تمام از جاره که دم پرسا خود دوباره که من قندیل من گفت دنوا آخفتنه و در باز بون و گوش خواه هزین روشلات کردستانی هزین سیاسی روشلات کردستانی هفهمانی یک امضا کرنه لباشور ایران اجتماع تماشات کن دنوا گوتنه و در باز بون که ین عربین لور آلیین دنجی آلیه روشلات جی هر آلیه که هزین خو کمیسر هف کرنا و کام بجین یا ریخستن بوینه که با کرد و کرمانجی در روشه که به وی آوای دکور روزانه ایرش سر ایرانش بیکتین روزانه دخته که زیده سر ایرانش هیا و وان هزانجی اتفاقی که خو آوای کرنه گلو و دمی افرجما کمر اسلامی ایران چون حتی ناسلنگان دمینه یعنی دولت ایران رژیم ایران هزیوی مایه یعنی راست هزیوی لهمبر اسرائیل لهمبر امبیجین امریکا هزیوی نمای لهمبر جواکه هزیوی هي يعني تكاري براحتي جينوسايد بكات تكاري قتل عام بكات تكاري هلبجت شبكات تكاري امبيجين انفال شبكات يعني او هيزه دست الدولة وحكومة هي جبروي يعني كردجي حتى انها يعني ميسيون اخوي السياسي براستی بباشی بکارانینه جبر اگر ود بر خدا به بر 2 هفته دونالد ترامپ و امریکا دوگوتن کردا ده مداخله بکن کرد ده عالیه بجایی ده مداخله بکن لی کرد یعنی نابت کارت سیاسیش بو ولاتی کی دربه یعنی داخوازی کردا ویست کردا جدا یعنی امریکا شروی یعنی دولت امریکا و دولت ایران شروان دسالات آبری شروانی جدا هست. لی خواست می سیاسی پارتین سیاسی روشلات کردستانه بری به شرجیوان خواستوان هبوا بری به شرجی مثل 7 سال مجادله کردن روشلات کردستانه دزی دولته یعنی مجادله سیاسی پارتی سیاسی روشلات کردستانه ام بیجن رخراوی مدنی لهمبر دولت نوجواکی دا به شوازی کی مدنی ایش خود کن جواک بخو روجایی که دم حکومت هات سر ایش گلی کل روشلات کردستانه پرانیوی يعني قلت الناب حكومة دولة إيران كومار إسلامي يعني وهي رد كرن خازن بيجم شيء خازن بيجم دولة إيران أجر بخوازه يعني وان شرط ظروفك أمريكا ودنابر أمريكا وإيران تشبوه شرك ودنابر وان ده تشبوه بخوازه وش شرط ظروفه به شوازی که دی بکار بینه لهمبر گله کرد تابی کرداجی گرک حساب خوی سیاسی بکن یعنی حساب خوی دیروکی بکن مجبور نکریه یعنی او گلک دخوازن
بتایبەت دەسەڵاتداری و لە تێران gelek dixwazin tuhmetê narewa li partiyên siyasî Rojhilatê Kurdistanê bidin. Mesela yek ji wan tiştek û pir bikar dînin dibêjin ev partiyane partiyê cudaxwazin. Halbuki ne wisa ye. Yani partiyên Rojhilatê Kurdistanê projeyê wanî siyasî tarîfek û kirine ji xwe yani dibêjin Îranekî demokratîk bi reng û boyê xwe netewî her netewekî bikar bê mafê xwe siyasî bi dest bîne lê di nav Îranê de em dikarîn bi hevra wek netewekî demokratîk gelekî hev dabînin cem hevdû dîsan jiyana xwe bidomînin lê ew dixwazin ew bizîvirînin û şerrekî li Kurdistanê dest pê bikin. Yani dewleta Îranê دوی شەڕێکی بوو لە کوردستانی بڕاستی دوێت دو هەفتەیەک و دەرباز بوو لێ پارتیین سیاسی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ئەو ڕەوشە باش بکارهانین ئەما ئەگەر بخوازێ لە هەمبەر جواکێ یعنی لە هەمبەر جواکی کوردستانی دەوڵەت بخوازێ شەڕێکی ڕابگەینێ وەکێ بەرێ بخوازێ سیاسەتە ئینکار بکە دێتابی وێ چاخە مافێ gelê Kurd e mafê hêzên siyasî Kurd e ku xwe bipارێزin nekene dewletî her desalatdarî دنگ وقتی تدی برای تلویزیون موسا قارنجالی لیتا من درخش her kesê dixwazî mafê هر وقتی تی بسط براد ما دیوار دنگ موسا بلا عجبه دنگ پناه yani. بله دکتور ویسی هما ام ویکی بطایبتی مرق دکن و دخوازم مجتجی پرز بکم نا استراتژیا ایرانیا کو ایریشن لسر ولاتین کنداوی بیکتینه هم و استراتژی چه بینن لگوری و اف حتی ها ایرانی پی وکه دستکفتیک قزنج کریه آنگان بجین اف یک و دمین پیش دش بو ایرانی ببه یک چه پرزری که هری مازن دباوريام دو برزگاهی گلک مزن یعنی دو آلیات مرف کار لیبنر آلیه یک جه گو دولت ایرانی رژیم ایرانی ایریشی وان دولت کنداوی که یک جه او براستیجی گو کتی وقت پانیکه ایریشی هم دارید که یعنی بالافریقا هادی که جوانی آبورید که حتی جه و تله جه سیبیلات که یعنی او شکل کی نشاندی کتی پانیکه آلیه دیجی افتش نشاندی گو دولت ایران براستیجی خطرش هم بروانشی یعنی او سلاح گران وک نوکلیر دسته کبن او فوزه گو ایده دولت ایران جبو وان دولت کندافی گلک گافک گو نه برطرف كرن وش بوي او بوريامد نها دولتجي وحتى ابنها ايريشي جو امريكا طيبتي امريكا بيجن بسر ايران تيني اوجي اي فينانسمان وانجي علي دده اب ولات كندابت كن واب دولت السني دكن راسي ايران شخور حرتم قاف ديتن حرتم تهديد ديتن واب ذات النقطه ابشر دا سبيكر جي نيشان دا ايران ايريشي وانكر ايريشي وان دولت هاكر او قاف جيواني ابوري كر جه توريزم يعني جه تكنولوجي كر يعني جه جو وان فلش بك و نشان دچ قصه ایران خطره جبوان حتی از بارم وقت امارات برسف دا چن وان چن میسایلز آبیتن ایرانی وانجی یعنی باریم دما پیش وسا نه پشتی وی شری تبی روشلات نابین چ قصه گو رژیم بگوهرتنه گوهرتنجی لوازی بمینه براستی او روشلات نابین و بگوهرتن وسا نامین طبیعتی اب دولت سنی ایدو ایران دبگو چرچه پیمانه ابراهام ده بهتر تکلیه خو بیسایل خورد بکن و به امریکا خورد بکن و بهتر ایران وسا لهبر ایران مکانیزما پاراستنه و وکی دجی وسا گو ایران تجاری وان نبگاف و دبگو روجه پیش اف دولت دی تبل شرجی ببین يعني بوريام دو تبلي جي ببن قال لك اميرات وقو ما قو تبلي بو مثلا او قال لك اوابيت وحتى بوريام ترامب دو ويروبو اني سر زمان جو ام البنداوين قال لك اف دولة الجيران اي تبل الشر ببن يعني تبل الشر لآلية اسرائيل وامريكا جبرجو ايران ايريشي وانكر ايران او قافا جو ايران وقاف دبينن و اف كواليسيون خو جبهه هم ايران بوريام دو خورتر بكن و اوجي خوستكا وقتا جو ترامب شو او تريليون بيمان بوان امضا کردن دباریام یک جیجی سدما وان تریلیون او بوگل ایرانی دن یعنی این دیرک او فینانسمان بی شریجی او دولت دکن گو ایران حتم خورد دیروکی خطر دیدن از کار مسابقه. بله ویدم جلوش بو اف ایرشا بجایی کو اسرائیل دشی لبنان دای دست بکرن هون چاد بینن جبر کو گلک علی دیبیجن دو وقتا که کو آمریکا به ایران را روبرویم اسرائیل جی و جاری کتیا خاک لبنان او حتی تیگو داجر دیگه یعنی هم ویکه چاد بینن
باوریان در روش جدای بری سال کی وانا پیمان چکر پیوست حزب الله خو او هم خب گوچک يعني گوچک دانیانا اذا خو فتح بكناش الى وقت بونا بارتيك سياسي افصال اوا قربت شيبو لحزب الله او قاف بيناني حتى الرجمه السنيه اللبناني جي البيرودي وانجي هول داغو تشكي حزب الله جي بستين اجبرغو حرتم تشكي جرام تايبتي لحزب الله او قوام تشكي خداناين ام حركتك برخدانين سرلدانين يعني ايه ابهرستنا بي ولاتينا وش بوي ام داناين وجارد حزب الله ايريش اسرائيل كر يعني دسبكي او تبل الشرب راستي وش اسرائيل حتى من خطر او قالك مشاكابتنا او طيبتي قالك خطري جران سروان شيبو وإسرائيل ناهي لغو أو إسرائيل نتنغو داويا حزب الله بينغو حزب الله جيرنا بقاف حتى إسرائيل هاود ديغو مثلا إيريش حزب الله وصا أو درخينغو أو دولة لبنان الهبدورن بيمانك أشتيه تشيكن حزب الله تيد وصا فسح بكن برتراف بكن أو تكليو خوا وقت تكليو خو بيش خينن يعني جبويت باورم نونري ترامب وصا بهيز يعني فان روجي بيش او هر اللبناني وجارده او جبونا جو حكومته السني بتايبتي جو سعودي بشكرتياويت كي جارده فرانسيس دنا وبشكلي وانا بيتر بخورت بكن ودما بيش دنا بين اسرائيل ولبنان ده بيمانه اشتيه تشيبل هفدورن لاوشي جو يعني جبوي بيوسع حزب الله تنببه يعني انها اسرائيل هول دغو اوبراسيونك مزن تشيك ايرو سببان روجا قالك وسانو تشتين غوتن ياجي اج دوستات بهيزم دوست اسرائيلي دبغو حكومه اسرائيل بان تشارلز 50,000 يدك جو وانك بين بقى يعني وين عسكري جارد تشارلز 50,000 يدك يوان وبشكل اوبراسيون قالك مثلا داس بيبك جو تمامي حزب الله نتني او بش جمع جولا ليتاني جمع ليتاني جرد بين جو او الجول بيمانا وان 1006 الجوروي جرك حزب الله خو باش بكشاندانا وصا الجوروي اللي او اذا نتني جرك خو شيء العسكري نبقاف نب التهديد دركبه وش بوي جو حزب الله برتراف بكن وبشكلي او جارد تشرشوا بيمانا ابراهيم ده حزب الله لبنان جي وي بيمانه بك بيواجيه بك يعني اسرائيل هود ده جول تبي روشلات انا بين يعني قهرتنا روشلات انا بين جيجبوان تبي وتاي تشقاف شدج مناتيها بالهمبروي جوانا برتراف بك يعني افشرش حفته جوت مهي 2020 وصا قالك جبهه تسبيكرنا ارماج حما اول يعني وان تهديدا وان قافا ايجو وان تهديد بك هبونا وان تهديد بك وانا برتراف بك والالترناتيف جيت بيمانا ابراهام بلاف بك اشتيه دريا ابوري وريا قد جمناتيش هولي نمينه دريا تكنولوجي انفستيونا جو بكن وبشكل هافر كار بكن وقت مثلا الاميرات ومثلا قال لك اميرات شو بلي الشر نها حرتم هات تل ابيب تبقون فرنسا دبون فرنسا تكنولوجي دبون هات نزانغها وسعودان وسندن تشيب جو يسال فيتشي لحمت تبي هرما روشلات انا فين بلا بك وقلت الدوله تهز اذا وان قافاناين سر وجبرغو قال جهو براستيجي ابخوا بين سال نافوان دم حرتم بويتر سيجيان دك زانغه اليونيفرسيتي زانغه برتوخانه ده سلاح حيوان حرتم البروانه حرتم يعني بيسو 4 ساعات وصاد امادن جو شربكن يعني حمك السيفيل بسلاح يخود قرن بلا فرد سر اورشلي مصادر تبي باجار دهجين ويحسدي الدوان ام دشردنه يعني تشت خوازن بيجن بالسالان حرتم فيغا في جيان دك اب مثلا بسيكولوجيك سروان قال لك باندور دك وشبوي مثلا إيراني وبتايبتي وك إمبراطوري قلت بي هرما روشلات أنا بين خبلا في كربوتريا وكيلات برترافك ووك ألترناتيف أو دستلاتيا جو فالاتي دي دركبه د تشرشوا بيمانا إبراهيم ده ويتشي بلافك أو يعني أو دجمناتيا جو هي برترافك واللبنانجي جو بشك وي تيك يعني حزب الله تنبكن برترافكن داويا بينن ولبنانجي تيك ناخ تبلوي بيماني بكن أرمانش حما أول بله هفال قندیل هم از پرسا خواه داوی شتابی که مجبور کدام مجی بر داوی و چه باوی که کنت بکاری برسوی بدیم و گلج باش به نها امیل روشلات کردستانی اول ایرانی امیل چه ببینیم به طایبتی دالی کردی ده دنا واروجین پیش يعني ناد تشتهري جرينجوا يعني
پەیوەندیە و دەناوبەر جوواکێ و پارتیên سیاسی رۆژهەڵاتی کوردستان هەیە گەرەک ئەو بێ پاراستن ینی جوواک بگشتی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ڕەوش ینی بەرە خۆت داتە ڕەوشە مێزتکە حتا نەها چیان بێژین ڕەوشێکی جودا دەناوێ شەڕێدا کو چێ بووە جوواک هەڵوێستێکی وی وسا جودا چێ بێ حتا نها چێ نەبووە ئەف تێ واتەیەک و جوواکژی بەرە خۆت دێتە ڕەوشێ و پارتیên سیاسیژی ینی خۆش بۆ هەر ئەم بێژین قشولێکی زەحمەت هەر قشولێکی تایبەت لە هەمبەر جوواکی کو دەرکەوێ خۆ حازرکردنە دەمە پێشتا ئەگەر وێ شەڕێ درێژ ببێ وێ شەڕێ ئەگەر بەرفرە ببێ ئەس دوێ باوەڕێ دامەکە ئەگەر سیاسەتە کۆماری ئیسلامی سیاسەتە دەوڵەتە وەکێ بەری سیاسەتە ئینکار بێ سیاسەتە قڕکردن بێ سیاسەتە ناسنەکردنا ناسنامەیە سیاسیە جوواکێ بێ تابی ئەو ڕەوشێک و نەهات چێ بووە تکارە بێتە دەرفەتێکی دیرۆکیش بۆ گەلێ کورد و ینی هەم جوواک و هەم پارتیên سیاسی میسیۆنە خۆی دیرۆکی پێویست بکاربینن ینی ئەس دوێ باوەڕێ دامە دواییەدا ئەس نزانم کەنجێ نزانم هەفتەیەک دەبێ نزانم مەهێک دەبێ ساڵێک دەبێ دوێنی کارم بێژم لێ ئەس دوێ باوەڕێ دامە و جارێکی دی ئەم نازبرین بەرێ هەفتە ئۆکتۆبر حتا ئەم نازبرین پشتێ سایکسپیکۆیە ئەس کار مسەبێژ بله قندیل هەوشار ئەندامی کمیتەیە پارتیا ژیانە ئازادیە کوردستانی پەژاک لە نۆروێجی بمەرە ئامادە بوو میوانی مەبوو ji bo bejdarbûnata û van agiyan gelek spasiyata dikin her hebî belê her wiha li gel me amade bû Dr. Weysî Çiyalê Kulîner û akademisyen bi me re amade bû ji bo te jî gelek spas Dr. li ser van nirxandinê te her hebî سپاس گوز میوان kirim Berê bînerin hêja di saeta duyemîn a bernama xwe ya rojev de me hew da ku rewşa Rojhilatê Kurdistanê û vê carî bandora şerê heye gelo rejima Komara İslamî bimîne namîne bandora şerî ku li ser welatên kendavê bi çi awayiye beriya mêvanên xwe bi we bînerên hêjara par ve bikin em jî li vir digêjin dawiya bernamaya xwe dibêjin heta sibe careke din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad baxtewar